Ассаламу алейкум, урматтуу алайык калк, кыргыз элим. Буйруса эртең баарыбыз Кайдыгер Карабагандар Садыр Жапаров агабызды колдоого чыгалы. Буйруса мына Дордойдун жаштары, Жети область биримдиги эртең чыгабыз, силер биз менен болгула. Эч кимибиз жатпайлы үйдө иншалла. Баарыбыз даярбыз да иншалла. Ана кыргыз элим, Жети областтан бөлүнбөй жок. Bir байкебизди, лидер байкебизди шайлап алалы эркекчилечи. Даканса шайлап алалы. Туралы. Анан өзүңөрдүкү неме кылып берип, мына келе бербейм мындай. Бирөөнү шайлайлан ар жагын өзү. Мына Кыргызстан ойлойт. Кыргызстан келечеги үчүн самый туура актылык толуп сүйлөп атат. Айта кетели, мына биз көбү айтып атат, кара пиар кылып жүргүзүүчүлөр жүрүп атат, азыр көлдүктөр эле колдоп атат. Анан аркы беркиден сөздөр болот. Мына могу досубуз, мисалы үчүн Баткенден, мына Көлдөн, Аксудан, Нарындан, Баткенден, Казарман, Ош, Жалал Абад, Жунгал, мен өзүм токтогул буйрса. Иши кыргыз эли мына Ош актылык. Жети областтан бөлүнбөйлү. Клан талашы аркасынан байлыгын бекитип, байлыгын ушу кыргыз элинен тоноп алган байлыкты кыргыз элине бергиси келбей, тетиги башка мамлекеттерге алып чыгып кетип, ушу деп байлыгын сактап калыш үчүн ар кандай саясий оюндарды уюштуруп аткандын эсепетинен биз мынантип санкциялап 4 күндөн бери жүрөбүз да. Булар вообще акмактар экен. Мына оппозициясы да акмак экен, бийликтегилери да акмак экен. Бизде ойлобойт экен. Bir gana Sadır Japarov'tu koldoşuğuz gerek. Antkeni Sadır Japarov'dan başkaları bizge jakşılık kılmayın. Mına Tuğra aytasın, Tuğra aytasın. Мысалы Sadır Japarov Kırgız elinin baylığın saktayım deyip türmede oturdu Akçeri'nen. Soyuldu, atenesi öldü, balası öldü. Biz için oturdu. Biz cevap verişip girelim. Uşul kulca eminde kuyruktu, kuday bilet buyruktu olup, mo şayloğunun neme gesepetinden tuğrames ötkönüne bunu el çoğulup çıday albay. Bizden el maracör emesken, maracör görse özleriken. Bizden el 5 yıldan beri uşu yerde baykuş baldarımız okka uçup, uşu yerde üşüp, uşu yerde açka olup oturup, uşu ayavay çarçakan eken bizden elimiz baykuş çarçaptır. Migratsiyada жүрөт кыйналып, бөйрөгү боору ооругандар акча таппай тилемчи болуп Ош базарда жана сыгандардай болуп калдык биздин кыргыз эл. Жапаров биз үчүн отурдуңуз, Садыр Жапаров. Больница карабайт, бизде акчабыз жок болсо өлүп калабыз. Туура айтасыз. Балдарыбыз билим отурат. Мына коронавирус деп канча адамды кырды. Элмирбек Иманалиев жана Элмирбек акын ошол акындарды, жаш акындарды тарбиялап, элге акыйкаттыкты жеткирип аткан. Ошону да орunu шылтоолоп булар жок кылды. Мен мынантип эле айтам. Өлтүрсөңөр өлтүрүп кеткиле. Чубак раматылык элди балдарды Кудайдын эмесин ыйманга чакырып, дават менен кыргыз элин ойготуп аткан кишини дагы ооруга шылтап туруп жок кылып койду булар. Мен ошолордун өлүмүнөн күмөнүм бар. Улан Эгизбаевди нагла эле өлтүрүп коюшкан булар. Нагла эле өлтүрүп койгон. Булар кыргыз элинин тагдырын ойлобойт. Буларга бийлиги, байлык эле болсо болду. Азыр мындай дестабилизация кылып атканда булар чет өлкөлөргө алып чыгып кетип атат акчаларын. Бул акмактар. Анан мына Өзбекстандын президенти жанагы Каримовго чыдап, Каримов өлгөндөн кийин президент болуп келди. Ошол президенттин кыздарын камап, ошол акчаларын ошо Мирзиев жеп алган жок. Мирзиев Өзбекстандын бюджетине төктүрүп атат. Мирзиев келип алып, Өзбекстандын эмесин экономикасын көтөрүп атат. Инвестор чакырып атат. Өзбекстандын элин иш менен камсыз кылып атат. Бардыгын жакшынакай кылып иш алып барып атат. А биз болсо байлыктын аркасы менен бийлик талашып, ошол оппозиция партиядагы лидерлер дагы, ошол эле коррупционер лидерлер дагы, азыр убактылуу лидерлер дагы акмак экенсиңер. Мен мынантип эле айтам. Кыргызстан мамлекети керек болсо, Садыр Жапаровдун астына биригип, Кыргызстан мамлекетин сактап калгыла. Элибизди, жерибизди сактап калгыла. Эгер сактап калбасаңар, эсли ушундай дестабилизация боло бере турган болсо,
Жана орустар эмесин киргизеткен. Баянны эмесин киргизгенде, базасынбы жана армиясын киргизгенден кийин силердин мынтип жеп аткан акчаңарды ошо орустар келип туруп, ошол орустар сыгып туруп, ошол орустар силердин эмеңерди көрсөтөт. Кыргыздарга ыра көрбөгөн акчаңарды ошол орустар келип туруп, алып туруп, кекиртеңерди сыгып туруп, өзүңөрдү камап туруп жок кылат. Мен мынантип айтам силерге. Ошон үчүн кыргыз элинин ырыс-кыздан тоноп алган акчаңарды кыргыз элине төгүп берип, ынтымакка келип, мамлекетти сактап калып, Кытай карызынан кутулуп туруп, нормальный иштеп экономиканы көтөрбөсөңөр, бизге окшогон жашнакай кыргыз элин, ушу Кыргызстанга окшогон Кудай берген жашнакай жерди жоготосуңар. Буюрса Садыр Жапаров. Ошол мен чарчап калдым. Жапаров! Мен баяндан бери микрофон менен сүйлөп атыптыр деп отуруп, мен андай. Мындай эле оозу. Урматтуу жигиттер, урматтуу кыргыз элинин жигиттери. Азыркы Садыр Жапаровдун сөзүн уктук да көрдүңөр да. Бул жерде Субаналиев азыр барып мыйзамсыз алдагы басып алып СМНин күч органдарын мындай караганда сотко кармап туруп өзүнө баш ийдирип алды да. Азыр өзүңөр угуп атасыңар, машинасында колунан алып коюптур. Анын эч кандай акысы жок ал нерсени алганга. Ошол үчүн, значит, ал кишини, мыйзамсыз отурган кишини азыр учурда Садыр Жапаров мыйзамда отурган. Мыйзамда отурбай, мына силер ошол кишини алып түшүшүбүз керек. Ачыгын айтканда. Себеби ал элдин мынакей күч органдары. Субаналиев ким ал? Ошол адамды тынчытышыбыз керек. Себеби азыркы учурда баарыңарды чачыратып атат. Мына иштегенге кол, иштегенге уруксат бербей жатат. Бар жок балдарды ар жерден азыр үй алып келе турган болсо, эртең дагы кабылышууга барабыз. Бизге ушул нерсе керекпи? Субаналиевке жол жок, иштегенге бундайга акысы жок. Машинасындагы берсин. Мен саны иштей турган мыйзамды ким азыр мына жерде адамын алып келип койсун. Мыйзамды иштесин, ал кеткен зам иштеп турсун. Ошол үчүн келиңиздер, кетпеңиздер, жигиттер. Ошол колду берели. Мыйзамдуу түрдө иштешсин, убакыт кетпейли. Колдой өзү Садыр Sadır. Gerekli mi? Mikrofon tavalar. Sizlerge tereң taazim. Айрыкча биздин кыргыз эр жигиттерге, азаматчылар, силердин артыңардан ушундай чоң ийгиликтерге жетишип отурабыз. Buyursa. Силерге в общем жакшы сүйлөй албайм, оратор билесиң. Аябай ыраазымын, терең ыраазымын. Саламатсыздарбы, кутман менен. Sadırdı kolduğundan kelgiyle barınızda. Barınızda oğulduk, bizde oğulduk, birbirinin yanına satırda çürtü öyle Sizlerden çürüt vergenizlerge abdan razımın. Abdan şirin oturan geçinde, şirin oturan ayva iladın içindeçi. Abdan kursalardan abdan çoğu rahmat aytam, razı çok aytam. Halkım sizlerge rahmat, abdan çün görülen çoğu. Siz çoğu rahmat aytam. Ayağın işlerine misal çünkü. Bir kadar aklınızda da hareketisi hoşum bilip olmadan biz şu başımızda geçiyor. Mantıda çocuklar. Ama size de şu erkekler aile kırmızıyla kolda gerekli kuşa parçadan beri tutup kuşa bağırızlarına rahmat şu kolda beri için Sadır Japarov şu çıktığından iyinin oğlu karşıda algan insan bayandan beri şu aytıp gelen parçadan beri aytıp gelen Sadır Japarov'dan
başlıyoruz elde olur bizge hazır bu vakta yetmezine geldi. Sizlerge hazır elin kızıkçılığı için çift yürekten adı şu işletmelerinde gerek işledim. Anadolu sizlerge şu Aytaren'in zaten Kocaeli Yapar'da kolda özü istiyorum şu ilk tarafta bulun bazı adamlarga şu bazı Kırgız elime rahmat aytam şu kolda bir şu hatta yıllamazda gelmişler elinden uşuğa tayip verdim. Rahmat kaldım Kırgız elim Canlılıklardan uşağı, Ankara'ya geldiğinde uşağı çağırsın, özgürlüğün yaşattı. Kırgız eli, Mırzaları, sizlerine rahmet, çağırın. Oşanca informasiya elde жетет. Men mına tamaqlanып Tuğanlar kim sadece baruttu koluna verse hiç kim kuymaz. Kança yıldan beri kurgan kurlar için, el için Kırgız elik işletende oşol teyze kança yıl kamaldı. Geceler Shaolin geliyor alıp Atatürk'ün barcası. Atatürk'ün barcası geliyor alıp özün tüketmesi günde verir. Sadır Cabbar ve Atatürk'ün durlarını. Buranlar Çinlerden bugün ne durakın bolsa da ben bu yere geldim. Adamızda hakikati bari izledi. Primoya geldi. Kança topluyorsa Uganda informasiyanı durmalarda verdiğin telekanallar. Primoya girden kimliğin bakmışı, kim blogger olsa uşul yerge gelip tanklerisine sıramaz. El kanca tuğra informasyası oşonca kalışmalı. Uganda ucur birimden bağışları. Kırgız el bölünmez gerek. Kırgız bir kurmasa uca başka güçler elini al ketip alıp başka hakikati çok olur. Kan pençeleysinler. Asya'da var. Kança eceler, kança tuğanlar, dostlar, İran, Sızap, Pandemiyada uçular, taşlap ettiği uğrağı tuğanlar, açıklar. Oşan için bir hafta hakikatli için karab, kuzatlı, Kadir Zafar'ın ahranası yer bu. Hiç kanda strukturadağı güç organlar karavay, el karaş gerek, elin uğrunu. Uşul tuğanlar, ben sözüm ismeyen ayaktaydı, rahmet istedim. Selamun aleyküm tuğanlar. Aleyküm selam. Allah'ın selamı olsun. Barımızga, dalpı Kırgız elimizge. Kırgız eli, ilgerken geletken batır el biz de hiç kim jenge albayız. Bunday Rövestan'ın 3. yolu oluşundan çeyinle takansa katışıp geldim. Yok, bugün ele geldiğimde Atamış'ta 16 yaşar balam menen gelip balam yarakat olup boşundan ekilin girip bugün hazır geldim. Sizlerge güç kuvvet versin yaşlar. Rahmat. Oşondoy, taşta oyunu yürüp koygan jigitlerday bol. Kırgızdın asmandan tüşkön, yıldızday bol, darkırap жүрgülö jigitler. Ana satanın tilteni biz menen. Sadır Cabbar prezident. Hiç anda jigit 100 yılda bir yıl tuğra turgan jigit. Alayım ne degen sınavdan öttü aylanayım. Emne degen sınavdan öttü. Allah Taala. Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Саламат кызым, барыңарга салам. Айта кетчү нерсе, жаңы YouTube канал ачтык. Иним ачтык, кыскасы өзү.